I posle došlo do video da će vjerati Minecraft predavanje, ali novi server. Pišite mi u komentarima kako se zove server, zato što ja nemam neko za server. No, što sam čutila nešto. Uvijek si pamda. Moram da to brže prim sebi stvari neke, zato što doće zombi neki. Znam, doće zombi, skelet, oni navijači. Navijači. Jer navijači se ne znam nija. Koji, šta? Creeper, ne znam. Moramo jednu kuću raditi. Tako da će prvo biti, na primjer, pa i od zemlji. Prvo će biti u rupi. Onda ću napraviti jednu kuću od zemlji, onda od drveta, onda kasnije od kamena će biti kuće. Mislim da je ovo dovoljno već od drveta. Moja kuća će biti prva. Ja bi već mogla biti. I ovdje mi se sviđa zajednu kuću napraviti, će biti kamen. Evo ovdje, tu će biti kamen. Što ne bi ovo radilo i ima? Čekaj. Ovdje mi radi ovdje kuću jednu. Ovdje će mi lepiti. Znači, ljudi, prvo ću poravljati ovdje, ne znam nija šta neki zid. Neću zid. Tu samo ovo proširim. Budem vodu. Malo bude bolje. Da malo da bude samo bolje. Ok, ću. Mislim da je to. Onda malo da osvijeti što vidim. Treba? Ne treba. Pa mogu. Mislim sam da nekoliko bude kuće. Kasnije će biti onda drvo, pa to može ok što biti. Ovo će biti neki pod. Ovo će biti to spavača kasnije. Ok. Ne znam je kako sam ostavio. Пока smo a da, ovo je trap, to je trap. Tako bi ostavio sabak, ne mogu proći. Trap, ok. Ovo je dobar, ovo je još bolji bio trap, to mogu reći.
sam staviti napravo sam obavi. Tako sam napravo obavi. Ima neka vrata, eto. Dobre. Ćemo tražiti ovdje. Kako sam dobila sve. Tu je pećina, mogu naći malo veća Irona i napraviti armor. Neću. Tu je novca. Okay. Ja bi ovdje da imam pravi Minecraft na telefonu koji sam imao pravi Minecraft na telefonu, ali tad nisam već bio youtuber. I bolje da mi taj telefon ostao, ali kao što nema nikakvog telefona. Ovo sam mi falo. Neće niko, ni ovce, ni kravi. Kravi, eto mam. Traće mi malo i koša i tu je ona. Još jednu koš nisam dobio. Jednu koš. Tri koša, fali mi. Ali ne fali vuna. I pismina. Ajde jedno koš. Sad normalno kao meni treba koži jedna neće dobiti. Super. Prvo ovo doći. Ispečem hrana. I Давайте samo napravim. Prvo i to. Dobra, već kuća. Ja ne znam šta sad radim. Otvorila sam svijet da se vidi. Ali... Tu me treba, tu. To me treba, tu. To me treba. I sad nam je sad ne izdao koš. Nemoj da vidite. Šta sam rekao? Ne izdao koš, pa znao si. Pa daj koš, pa već je. Molim vas lijepo. Usred snimanja. Ja. Dobra, ajde, nije bitno. Pa sada nije bitno. Sačekajte. Evo nas ljudi ne sledamo video. Ovo sam ga tako pauzirati. Ja. To što moram uvijek provjeriti da li snimam, da li ne. Uvijek ja moram provjeriti da sam neka na snimao. Nastavljamo video. Možem da zaustavim. Da ne čekam. Onda je vrata, to mora se stvarno zaustaviti. A okej. Ovo sam se bio stvorio to što nisam te izalim iz servera.
I tako. No, još sam izašao po jedno nešto tražiti. Pa čekaj, što ne bilo nakrao? Hoću rad. Hoćemo da param prvu eto kuću. Mislim, drugu smijelat. Znači, nju srušiti pa na savršenje. Onda opet nova pa 6 mjesta. Ali okej će to raditi. Vidimo se kad radim kuću. Ona ljudi, sad vidio sam opet pauzirat. Ali znate, morao sam kući to raditi i urađena je kuća na nešto liči. I sam prvi vrata, to smo traktor dodati. Onako, to što znate, sam udimo jedan traktor. Nema sam iskoristio, napravim se biraj sa kuću barem. Ali kuća je dobra je za kuća, ne trebamo se raditi nešto. Treba sam neku raditi vilu. Ali trebam sad drveta. Sad će kako će stića kuća izgledati. Ovdje će nešto ovako stića boli. Znači, to će ovako biti. Strašno. Treba biti. Eto, vidimo se. Kasnije će biti tako. Okej. Od kamena, može od kamena. Znači, taj, može biti od drveta. Ne znam, pišite vi o meni ljudi u komentarima. Od čega da im budu izidove, ja nemam sad od zemlje, da sam nisam malo od zemlji. Znači, pišite u komentarima. Da znam. Ali do sada ću prvo uređivati. Kada. To ćemo njegov malo urediti. Što treba mi nešto barem to urediti. To što se spavače. No, ništa ne znam. Ćemo ove stepence. Trebam. Čekaj, kako ću ovo? Da bi trebao jedan. Da bi trebao biti slep, a on što ti fana slep. Ne može traktor. Okej. Previše. Neće bolje. Dobra kuća. Nešto kuća, dobra. Možda kuća izgleda da ne govorim za sad. Dobro. Lijepo ću sad uredim. Znači, maki. Dobar je. Ja.
Hoćemo li se složiti? To ne treba. Ой, видите, Добре, хайде. Аз не ходя. Добре, може да са нещо изгледа. Сад. Аз сега нещо. Окей, сега мога реći. Malo sam lijepo napišu po temata, ali vamo lijepo slako je tako. Nešto će nam 1 od 10. Ja, 1 od 10. Hoćem samo za ovo kada uradim. Napisam da ćemo to što je sad još malo. Naravno, ima svaki pisat to što još nisam uradio. Kada uradim, nemam da već stopno pišati. Ovo je ljepše. Da, ovo je ljepše. Koji priče. To jao. Okej. Ovo je ovo će biti kameni si. Samo za kraj. Pa već je nemoć, ja sam radio kuću.
može. Ja. Moguće da ovo je da, ne može. Mene ovdje pogledam. Sve. I udim. Oj, ovdje. Pravno. Ovdje niš nije. To niš nije. Ovo je tako spiram. Maša. Ne. Jo, ovo će vam naslati. Da. Ovo treba nešto. Ajde, super. Ovo ćemo što mislim, ovo je prosim. Spava. Ovdje nam znači, slobodno otići, imamo da nešto, ali ovo će biti naš plafon, tako kako se vi. Ali okej, ono je ovako će. Ja bih dao osmicu. Od 1 do 10. Osmicu ja bih dao. To što mi super. Ali vi ocijenite u komentarima. Ako napiše 10, pa neko 8, to će mi biti 18, tako pa ću onda gledati. Meni je za sad samo osmica. Samo da znate. Ali pa svog uvijek, koliko ja snimam? 20 minuta. Dobro, mislim da ovo uvijek pa bilo
To je to, valjda, klipa. Ne može ništa, valjda. Ali ja ću ljudi irat malo da nađem iron. Ali bit će nasak što ovo je sad previše.